Video my subscribe button or send videos be about bonting bia. When the first person I'll be near stands now called TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby and see at the party be follow your one like keep pages no. I can home edit amaye and then some bang and I also social media and also over the weekend video be a trendy ye pa. Me assure say when you be a share our Nemo my Shamodi, I any more Ghana Hanamudi more info about bonting edit that particular story no and one other for video be so ani esusu say Kotoka International Airport branch bi o Ghana ha nkanka nkran ha wagidin ye pa your friend say smash one nkofo ni ye pa nkanka East Legon ene ne importer mu no ade a o shop kese o on the sneakers nko na oton now no na one abayo bi friend say Aisha akwa wa say according to Aisha no hwe ensem a course wo airport wa Aisha kiremu say for few months ni abrantie no enhwe eba na wone no awo no ewo ho anu ti odi abofra no to a abrantie no wo airport wa no one ne girlfriend na wanya ne foforo ekọ South Africa cheso mo ko vacation ewo ho no ma chese ni ngwase ye de ko to a no ewo ho eno so da nchen ya chese abayo Aisha efri ho no no osan so ekọ abrantie no shop ho sneakers no shop ho no money okoyiyi bia fine se abrantie no anye na sade se eye papa ana se bema anya de or this sneakers no ebe back. I don't for you try home. Share video ni bi ebia no wanya bi anhwe over the weekend. Ye koba ya to aso e de amount. Video. Your boyfriend, he doesn't take care of his house. You are a mother. He doesn't take care of his house. When you are not in Ghana, he calls me to sleep. He sleeps with me. Let me show you messages. Whatever is going on. Let me show you messages. Whoever you are trying to. Let me show you messages. Let me cast a number down. Yes, that's right. There, don't worry, I won't go near them. And someone is recording for us. Record If you dare touch me, I say she will show you who I am. Be a hard man, no? My best man. What bad and a man go to that? Yeah. Madam, but you know, madam is here. Hey, who you know? This our madam. When they are expensive, you shop I say change yeah. My name for new designers. Okay. If I get it, I think they expensive. Hey! The show was the metal. Oh, sometimes I'm yeah, here. On Canada, the man gets fine. I know that. Wasn't I the one managing the shop? Wasn't I the one managing the I never let us shop. Wasn't I the one making shop? Wasn't I the one paying you? So why don't you talk sense to your friend's boss? You'll be bringing girls here. No, you hear expensive in Baba Mom. Machini. Ada for any bag no say yes son e ma dia kodia any yes just say abrantie no yes smash one start so obehwe abofra ne dia ne obe return yes sneakers no asa so e dia ko yes shop ho ada for na Aisha modi ababe kasa e de screenshot ne ade nyina ababe to abonten so e ka abrantie we ebo e de fa ne ba no na afro so baby mama yin ni nyina achi no abaywa no still obu abrantie ne krom a enya asem keto o se na nsen ya abaywa no ekukuru sika enti se trogu paper so e de sene abrantie ne se onfa sa sika no emfa ma no ama abrantie no kura ka se mama opese okumi sika we die emu odu ye pa yenkoni enkotie Aisha modi emra ye koba ya to aso e de amount be too quine. Before say smash be too quine, smash cry Aisha say o too quine. She lista or ye man say e say ohia monche. Asa or the akwala na ye bank account.
ena odi akwala ne jisika was smash o she oba besia she niama nkoa niama worth over 9,450 Ghana, close to 100 million. She and a smash catcher and say, Madam, you don't kill me for one side be that too. And I say what? This is too much. And no listen, yet the man smash no. Mo ni maseme mamonka. Baby mama, shatari oshe. Obi okita akwala 3 months. Akwala peche. A call ni baby daddy shop. Munsha akwala atari oshe. We your buy and in its nephew. We your buy and in a bobra. We your buy and in a wo and in a bobra. She obano. Munsha ataria. Obo kita ba 3 months or ye pepeni or ye muslimi munsha atare ehye no a wo de call ni baby daddy a shop. Madam nkrofo na atomefo se emame ni wechi enkasa bebre na se mo pese ye di evidence of momo crash smash time na Aisha any smash wo ho no wo ko smash stickers na wo to ade a se ye besan ni momu a eye Aisha phone so na ekogu ena me catch smash say ye nkwase asem na odi no ade na wo business because oba no wo ne wo ho nti no se obi to ade Jerry akamenko ene me ko ho to ade ye to ade ni wiye no ye ba Jerry akamenko ba besan ni momu no na se Aisha na maso ne ye de gu wo ko na wo to ade Aisha Mumbisa ni so ba smash abrabo na brabo te sen smash fa no no aka so so dada so no aye say pen yasa paper half efri hu se wo ma papa na anhwe wa anasa wo ma papa e no mo ye wo sa enye be ma bia na ye kwase mpanyin be ma bi wo a ne ba ye very important mema ni bebre wo ho no omo wa abada ye krasen ye ma mema ni bebre wo ho mo hwo mo ma krasen ye ma mema ni bebre wo mo wotema crashing ye ma into wuna anye yi ama wa emfa weni bre embeso every baby daddy one obi ana ne girl benya problem and oba na smash princess na smash ne wo ene no onte say Aisha oye adwuma ono an odi ni sika ono kra mpo no okọ baby a smash di 2 cedi ba no so the 1 cedi asoso ama no nti asema munni mema monka because mu be pie be kan kwase asema ye nyina e be pie di niama aba ama Aisha na nanim egu ase because Aisha knows what I'm talking about. Aisha, you know what I'm talking about. Who your ba pie na be do kwase asema you are very lucky say me ni Ghana. When you're very lucky say me ni Ghana. Inti sa wo your ba pie na kodi san kwase asem na kodi wo smart sneakers no na wo ba no ye nyina ye hu wo ba no smash ye 24 wo ba no ye de nit na ase kasa kire no ye pempe ne ton esi ho ba be ma wo budon a wo feel so no so enyo oba smash no peba be ma na ye mu kra ye ne nam no kra no na ye tunifo bebre fa Aisha ho ye tunifu bebre me ye oba me ko hu Aisha na me twene ba bonte se me nua wabre o ge we die omwa o se sister nkakra because Aisha no smash shia no ye hook up smash shia no ye pan ye je pan chache smash shia no ye walk me and walk you smash shia no ye one time woman smash shia no ye go down go me smash shia no ye 1 minute 50 Ghana kwasia for next time. So be assemble to na munima munhia nyansa wo ho me yoba me wotema ba niama Aisha be ye no me ko hu me nua be ma smash me sunye mumbisa ne niama smash aya ma no mumbisa no hwa smash hwe na Aisha na eduma be na oye obetumi di ahwe ne ba wo sorry woni be ma wo ba na wa ye list rara sei e de ma be ma na wa ye list Munche, or the sign no boy, and say, Madam, where they walk me on one side, and or the sign me, and I'm a catcher and say, yes, man, half of it, and yes, she ubaninti, akolano beninsi, ubaninti. Na say, yes, see any Aisha cry ko wajua, oni. Sa eyi na obetimi dia hweba e na madam wo say Ghana fo mpanyifo no amwa yen no Ghana mpanyifo no kwakọ be wu na mu ni be ma ni di do na Ghana fo mpanyifo gina ho wo ba wu na mu na Ghana fo mpanyifo gina ho
Wodi be ma ne mu di mu mpaso agro na be ma Ghana fo mpanyifo gina ho eya mo ndwen frustration kumu obi nsuma am useless men fa obi nsuma am mema o mo ambo bra ampe bre for smash opebre onu awoni bibia Aisha beba no woni bibia wo no mema na woni o mo kotena aye no na wo na wo bibia nso no mo baaye Aisha de ne nye the same Aisha no oye kobo tu ni ba sebita frache smash ni be nanti wi ansa na ye nyina ye hu se mema etwa smash hu nyina no sebita frache o ma fa ne da me ena me tete sansem no man kan che smash da until so ho ankasa kotete ye bebisa me oye ne ba ma me nti me didi aka ne be hye fridge mu kwase bi ntwe ne timra na Adafo Aisha modin yakwa kotie no aba no nti smash no asene ni screenshot ne nyama nyina ade ama eye Aisha no efa ni baby mama eye Aisha no eye message anase eye ntro ya otrogu paper so eye sika ope ede afri eye smash enchen ni nyina eye akwala ni sika na ohia ewo ho adafo ye nyina hu video no nkofo bebre na kan asem ede fa video no say eye den na baby mama etoa Bema ewo airport just woko South Africa ko gina ni woni ni new girlfriend e de na besi nti obetwa no ho asakọ ne shop akosesa eniama oton ewo shop ho no so odi coffee odi egu Ghana must go mo e di coffee ko si se abrante no be hya ase se ohwe eba na one no awo no ye hye mo ha na edi nkombo nti wo so betimi de comment e di ato comment section di ama ye na brepam no making kan e di ama we na esem bia aka chese twaguo ewo Ghana ha no mo e na ye bedi hu nkombo enadue ti uba so abomodi anso na hye ewo ho no mo efa emaye busanfa kwa ba bibi awoko de ene so ye Monday da fofo ye si eye new week mo na afu so Monday fofo mu ene mapanko a ene mra obia afa miss ene asema eda ho nie baby mama no obi baby sa se na Aisha no de na ye me sheda ko ni profile awo eye Instagram hu se ase wawie eye journalism school Aisha no Aisha Mʊrdɛred. There be Aisha, baby mama. Yeah, baby mama no too. Near who difference. Aisha, baby mama no. Now I say, oh no, we journalism school. No, ye juma. One TV school. You want to for the you kind of mole dear to specify. I know the one state school chrono. Oh no. I ask some more. You want more mole. Okay. Once I own one white more, and a baby I say yellow, and sipa. I know mole. Oh, okay. And also say I need so. And more there. Okay. Since they trying to walk, I was so yes. Was one way I would really. Okay. Then you're not some about better when ye Aisha baby mama. And I say menka smash baby mama Aisha. Ono na to ano ewo kotoka ho achese ni new girlfriend no aye din na otie ni ekoso ewo ho den abeka e de afa nsem we ho yenchi omo hwe na yenchi TikTok force so enye bebi a me ba begina no what you can highlight to ho sure osina ni baby mama no wa ye din ne girlfriend no wa ye din. Yeah, you see, as Obi attention wa Aisha so. Yeah, for your attention so call new girlfriend so. Baby mama for. If you answer me will be. Now sometimes home. Yeah, so what was so too from me mom pa yesa be ma bia nkonko ware oba ebia like oba bia nko date be ma or bada. Me say me mom paye. Okay. Say oba bi nko date be ma oba. No say drama queen. And say baby mama ye wo mu ahodo. Yeah. Ye we bi mu ho no mani da ho. Sure. Ye we bi mu ye drama free. Na musuo mbo o mu say adwoasa. So adwoasa. Yeah. What was that what kind of asempe? Yeah. Granting interview aka the stress all be worry ni kunu oni ni wo we. Stress a baby mama for the ni fame. No see ni kunu ni jina ye. Nti ene was a granting interview said about things ni kunu chiti a obeja no said. Me see me mom paye. So ba wo hwe me.
okwa date bema and I be worry bema or no oba bia wo na oba no so say drama queen enye obi abete bunka de bia na with the newspaper front page one front page no more that I'm not trying how many days ni how many days ni this Saturday me who video no blogger be pay am say na zongo la chichi ni ba be ni mole popa ni ba be ni e ba ni say wo ba no to wo bi do wo bi do oba wo to wo wasum ko edidie now we South Africa from ko do oba na ni beje me say and one thing I when I watched the airport video one thing I loved about girlfriend no. Now I hope say smash no on the girl ni hamo. Girl no so oben baby mama. Yeah, oben no. Oben no catch and say on to no boase. And when a baby mama na adje ni settings no. E be fie no hu say e wo levels of ma. Yeah. Wo jimi wo nti no aben was to boase. And when no aben no oh your back, oh your back time. No so your be ma time. On say I want you kakra na me show everyday why oba be ni na wo should be si gina honum na oben girl no only put the so oben ni nka ma walk out of the scene munyam class say camera san so that me na me be front page me nka ma walk out of the scene me na nka ma ben ma na baby mama ye drama say me na we hu mi ti na ye sa me nya daje girl no put the onya akoma no de ben ka che ni say on to ne boase Mia, can me walking out of the scene? There are no bear man ha. Oh. There are no bear man ha. Hey! Pepe ni akwada amponi. Eye haram. Oh, what can you be anmashe? And Aisha saw on your na oju shop one was say, bisa boss only me. Worry. Eye na sometimes I don't know say money be no takashi na wo use na say me mani adi enti no betimi da na be ma ya dia wo trap be ma da na eba ni ba company na me ka say be ma ya dia wo trap be ma akoya 3 4 5 for dia me say insurance can brother say me si so amba me chimu da say me ka say menene enwo na ebia wo nti no obedo na nti akaje ye hyani ena be ma no so koye petre na ne hu ko gu we me de atari no na me so muslim ni onye muslim anka me for me I don't see anything wrong with it how I believe you like how be shisha won tell fa na wa wasama ba oye muslim nti ena me be dwell on ho no na muslim ni nya de wo ye wo ni na onu ebi mo lifestyle no ye wo pepe ni girl bi wo ho no ma me ka dey do baby nka me ya fa lifestyle cause me continue pick farm me take pick farm wo dey ti be ma na wo jai na omo no ye omo njai be ma e ma no pepe for dodo na girls omo njai be ma oni ni jai no hu so anya oba afoforo a otimi suma ne squad yeah e ko so wo ba o be do it they said my ye giant man yeah me kind of natural was me pepe for dia o no dia ama Hitler me say asema me catch me dey play asamba o and then tro woni o mu dia ba o be fasa subai no nti na wo kan squad no ana wo dey pese e down o twa me date be ma jai no who current girlfriend na wa ba we be di we ni waja dia no mpe na waja to ya di bi je me enti me so do me so me kwan mo me so di bi ye obi that is idea wo ebia wundi agwo wani ma mo bi ani pick from agudie me so we ebon ni mo ho we di agro wo sa bia ya na and me bo ababa wani ba ku bia uju ni ma na bisa sa time no way back in 2010 2011 uju ni ma na bisa bi ba ninja obi aba ka cho ninja ono no kwa Nigeria ko bokuro shey ni no yeah ninja wo bisa bi ba ninja obi and she was many need to say and then na wapo anyway jai ni maybe oh okay it's first wo boni di obi apesa ne ba ni beji agro wo date bema ye answer na me ko di wa agro me date bema me ni jai no at the end of the me wo mu no ya da bu mi bi wo da wa no ma ni e bodo mu gbang kura sesem
Ni abagel ni ye adu jan when jania adu riwo. Ye bempo. It's even so the big jam. It's even so the two baby na ninja mo squad ni bi no. I already forget it. Na me who say what date me ma date boy we na wo wa be hye na you ada ye o na say kurikuru we beni so. And I job dem na ye nhia wo joint. Ye bempo. It's no be na girl na ye no. Oh. Lifestyle na biasa girl na she's jealous. Ade ankofo hu ni say yo ye ni na no. We hu say oba na brand ni wo ho sisia enye level. Oda super brand nanso ahoma so 247. Ma ne mbre no ho ase. Join na yodo. Ayodo ni otan ani ahoya. Na odo na wokogu nanim ase na oba be fa. Oh, ade pa na kunu no. Ana me de ma bra bo aye mfato ho. Me zongo agudia me ya wo me tu zongo mu. Sa me ka sa me beche baby ya wo me to ye. Eni me sa ka che o sa me ko di agro me tina ma mobi. Tina pick from e boni ho. Me ka sa me ka abrabo pepe agudia mama koma. Na ye ka sa girl ni ye pepe ni a. I know what she's talking about. Pepe ni. Na debi o. Wo ni krapo ye utini ni ti mantemu keke krapo. Wo ya hu jaru kwa wo chama. Sister Jai, ye beta wanyama. Pepe for ma gudi ye say yo, eye munga mu do or die. Missy Adia Baba wa we ye, eye Donald do bear man. Enso nkura sister wo na ala he. Adia na Baba wa ne ye, osa pesa bear man claiming the back. And so on brand once, Mr. Pepe Phony be a good dear no. Muje club, and I joke or bet or didn't to my cinema, and I shall buy a no shut club at I was here. No, the cock club. Oh, Coba, Missy. I'm offending nature. Ah, sister, who my dear Cosso, what are you talking about? Missy or no, who do Nima, or Mesha Pariju, and I joke. No, I call Jacona, no, I grown, no, what their time, Robin, no, their baby, no, I watch it, no, about. Ahoma chube no kuta prai wo bra do ya wo say. Oh, that's sorry. What that sorry wo why do you say your obwa? Ahoma so only circle of friends no. Means that time na never man na di na see for man. Says say me go school. Ah sister, ka by na ka me show say nka still. Me ya still me ya show say ka by na bia nka abrabo bia me ni nemu no. Cause no do or die a good year do ho. So be a survive ho. A home quadano. Dia would be the best survive bia. And on na bear man was Sikaso. Takashia bra bobi woni muma on bread wase. I did naturally or want to see wo fie. Naturally obu no ho wako school or sronya me or feria dear and yes I forget it. Me say me mama amfa ne na si form a ka me da so wom ti sa ta ye de na si form na me call IT school fit one ye ji me free that side ho ye tete ba ho me ni baby a girl ye tete no me ni baby a eti say girl no say obetimi abre no ho ase pa age was son a circle of friends dem fan say be a first na me wa danfo bi e bi adanfo na me won no ebi a first wo ye yade a ye beba wani me waki ti o ebi a first me wa down for wo ye yade a me ba wani manki waki na me yes a lifestyle na hu se sisi a no se ebi a se wo level ni you different me ben wa sa lifestyle me ntimi nye me make wo classic style no and me switch here na me ko school no. Sala is out one monkey one of our lifestyle. Yeah, what time I this lifestyle ni come. Me say be me pia ko job on today be a mako beach mako baby. Na me ye me hu raba sem nipa no so on pa e won ni ya wura atare no. They make what was no wa wuro na nipa dem say e school ni e dia kata so we are stay we moje mu. Ni ya akiro. Enti ade girl we ye me can play other boy no. Me can play na na ye say ogu eye ni new girlfriend ma so say onu na ni mu bia nhye da mbae adepa eno na me can ko siseti o. The problem is no boy na on sha kwada no. Girl now when yam no eye ni ja o sa pe boy no. Ah o ba pe wa upa di banche. O betina o.
Upe di mwani koko ono benom. But girl you may say any boy no eye lady no. Upe so ye bibina lady na nya na hometse. Na lady no who's on your basa. Untimi ntina ho nko. Na me susu me nanka me kwahia wa ya basa me metina ho papa. Me dia dia me krechi ni e ka ne se me oba ye ja wa ope so ye ohun kura se me chiri wa dia no. Say bia me date Joshua ye date wejai. Ope se wo ye bibi anya mix. Yes I know wa wo. Jai sister. Wo pa poko ka na me ani. Be ma no ma je na bo so me ntwe me ho ne. Ade aboso. Na ma twe me ho kira. Enti me so wo forget Aisha. Mama yan show the beauty of girl no ate. Wo ya ha wo ha na wo hwem na ye baby mama. Me sero. Ayeye. Ya baby mama for ni bi mu ye nkura sesem dodo. Baby mama for ni mu ye hwehwe ni dodo. Na me ti ase bi se ebi mu se ne smash ni enjoy ni die. Yes, aya mususu amone yes fa hu ko wig Aisha. Mususu amone enkofo ma wo no. Aya mo be di chop money, mo je se mo ro draws no. Asande no so omo yi ati se ebia abofra na eba ne nchen. No or ne maami aba. No sa fa hu wi ma. Aso wo new girlfriend. Me see me ma ni bebre suba no. Anya okwaji chop money no afa hu no ro draws. Yes o fa kire Aisha so fa kire no asan ba ba yi. Me see ana sa ne wo ho ana ye ni ho. Who ho ba obedi. You were baby daddy's ni mo ho no be catch you say me ni obebia. I still want you but not their raw draws. Obedi chop money and I almost ran krana. Obe portray bibi to say oni obebia won life mu. Say the be ya, wo be gu so atare ho. Wo a wontimi ko ani. Wo wontimi ma wechi. No orewo no so so nim say oni obebia. Oba so oni no wo so wa ni hu da. Yeah. E kan no kra chiro. Enti ne sa smash no so wo Aisha jai. Aisha Modi Burahase. Aisha Modi wasamba yet snaha eken bi ma. Girl no sa oya shawo ni two best ni Burahakra. Aisha saboda Allah. Girl no oni a smash wo ba. Woni smash e wo ba. Enti jai west bi a wo use wo okasem no. Wo just wo do smash wo ferry no ye wo nua bema. Aisha na che saboda Allah. Jai kase bia wo use wo kase nim. Na nya obetimi hia shawo ni wa wo no asiesie no. No de nesi be enam nipa so nya me ofa nipa so no de hira nipa. Nya me ofa nipa so no de asnitini nipa. Nya mo nya ko so sa no. Na Aisha wo jina video nim and girl no tu nipa gen. Oya shawo ni no ko fa no smash ko fa haba. And yes, I am showing no confidence, and that's much too new. And I know why more than ye bema. As a man, Mumma yen casam no. Yen giants, Opia wa pasto. Opia wa past, ha, Asha. No one because I am wo, haba. Aisha, haba. I am Mumma yen can crunch ye nipa no kure. While somebody as a sem na betono, and a yen can. Na Aisha be kasa what you only pass. Aisha to pass what you what is skeleton or wardrobe mu. Aya nyama bi wa aya mama yen sense for. Aisha aya wrong baby mama or you wrong so yes sir. But yen kan no clear say. Every day chobie na ya nkwala nyama da. Yeah. Aisha woni still. Baby mama oni ye. And nothing na ye sha asie no me use kasa bi di kasa. And mother be a chum. Once some circle of friends level be other pickle. Yeah. Me as much as my school in nature, Mr. William, my dear, I do maybe I grow school some now go. Because who children say, young Cosa level, and a call. It's a girl, you guys was a circle of friends. And now when your bear be or your baby, I know what's in or your baby, I know what's in. When you never some classes, someone on yet. Now one shall woo or burn moi. I somebody snaps can be mo. Cassa who your bar. Never be on my young fantago. Every chia or be Bama be go when you must say. Never snap has a can be my Aisha. Now who grandpa bet you, young Bob Bossa.
Chinenim. Gunenim say, but bread beer or woman. And fast branding kind of you. I shall quadja who promise who. Miss who? A man would see no more upload. One or so this relative on the wardrobe. A man be on my Santa want to be boom pork or show it. Who's on the banner day to go by yourself fake one no. I put a body on my open pork or show it ya. And I need to be a woman acquaintance who boom pork or show it. I say, like no one drop the coon to form the phone show. Now what ye know beer will chrome her. I'm a one the bob banner shower. Abba. What's only girl na casada? Dear is so quite. So be fry shots Aisha who go too far. Yeah. She ye, the young do it here. Or say I'll grow ye there. Cause about an angry woman would do anything. Yeah. An angry woman. Me and me see her make us I get me chukura baby mama or your drama. And our ex-girlfriend or your drama. Me chi what dear no cause me was zongo life for me. Ya woman was zongo. And since I would ya me person, oh, Chessa, obey only me by ya, no smith just and I miss my now. And I be a girl who saw that so the bearman is all ye be a man shit. Who has when you casama for an casa no be a bearman is not fetch a corin there. Say, I don't be. No, I shall so by when to me and to me boy and he says, oh, that's so arrogant, dear new one. This is the real situation. Someone I support the you know, and I can't say, and I know you're too, and I got what's Rawana. Aisha, no baby mama, nano at Rawana. Sanano poor fum, Nipa who so free outside, but what to rollers watch a crown pub at Chanita. Aisha, will be a what to rollers watch a Chanita. It's a dear soon quite or yet a brabo be a wouldn't mean in Casa. No one's meeting. Eh, no one's meeting, no. On we can't say schoolmates. And on your quala. But if you are down for, and I be a baby mama, no. It's in the real see Casa, when you won't answer. And why like you again? Oh, Ghana, I shall come ahead then. Eh. Why lucky? It's a baby mama Aisha, lucky. Aisha modi wa hang. Aisha modi wa Ghana, can obey baby mama the day. Ube pono. Nebio, the fact some media dear one, Anka such a meeting, says a mere quada. Nebio, Aisha, I won't quad Aisha modi, you are wrong. I tell you, I put it to you. Because I will say, me be a minute would now drink. Now make me show you say, hey. Then I'm about when I ask somebody about Sunny at 50 years. And I'm my supporting man, ever he. What's up, bitch? Now, kind of no say, a brand in Shiano, no, but Bessie bra. Ha! Obi, sorry, Yana, or do Kulonga, who be so when I want tap, I rented. I settings and quan. Who be so put a cat, Mr. Forget it. Settings. She knew. And since a girl in Poker was she a wounded pa. Who can sabbath and see to swap us as a girl your show video here and need dear. Now, or what the man I shall expect so who would say any dear the mouth. Yes, you now on only you. Now, one she say, Aisha, a samba, a yasu pentum, a becassa. Now, feelings won't told them that now, say, young Sakama baby mama's crumple. Ebia, or it wasn't by a mistake, maybe on the bearman in power beam. So when the bearmats now say, I didn't want up as a bearman in Yamana so one yam mouth. And need you want up a so Yamana so one yam. And your bearman can the side of the story. What if say you're abusing it? What if so are abusing emotionally, physically? Spiritually, what is a boy you're abusing it? Be sample physically. Bearman be on my and so name massam. Bema bi o nye masem ensu na nu masem na da petwa se be fi de nu maka e ba no e yo se fa oti ko shebe. I tell you, you can meet a very good woman, but bema su baby betimi asati oba bra bwa mo go away with and now I better. You can as well meet bema or ye very good bema, no baby asano. It's a simple with relationship. Communication studies for, relationship for, counselors for.
Hey, that kind of no. Na me asaba ba be kind of ka say na me bo Aisha wo. Hey. And you sure the Pagaka when they uncle a Kumasi way. And the family dance. I mean, first the case is na. Ninti Aisha for her, the baby are machine to be and I make sure I'm say abbreviate a bape my dear also. Miss I can't be brain to my main can be kaka and fire my running and run to why ya back. At the part advice I'm the bema a year and they say, so wish your bar. Now we a bema. When you're ready, so whoop what communication, one and Obama in Casa, one a bema in Casa. My Jane said, Ghana ha ye to sin kakra e wo sa ye ma no kakra na ya print em na ya kowo because of oba be ma na ho fe bi because of be ma ni sika bi because of bibia wo ho e say be ma ni chiti do minimum ba bia o so hwe de me Ghana ni chiti too much ntim pese menyem a wo be jai e na me de ne am ko mu ye mfato no ma ne say enye cheating no ana ba na wo be wo ma na no be jai ni cheating ntim mesre wo jai sa de na wo de be yam ni amesre be ma ni oba bia se de America me say so wo hia na ka kira me say for now me pesa me no won twem Simple se ba ko ye na adwen so pa wo na. Yes, Because according to Aisha Modi no see be ma no ope eba no. Ope ba. Nti se oba no na enye ba ma no so kakra oho. Oye na adwuma business ko ye kakra. se business e ko yie kakra wo ye oba se bia wo hia be ma no oh e bia me pa de pa me permits okay miss bet me aka che lady no me be ma no Mr. for now no de me mpa wo me nye ready se me wo be ma no so bet me aka che to oh e bia me kwan so me nye ready e bia ye ma ye ho 3 months e bia ye ma ye ho 1 year e bia ye ma ye ho 6 years and 3 years ansa na nkita ho bebe mo ana e bia mo be compass wa grokra na mo be make sure say mo be protect mo ho a ni nsem bia nye de enfree mo because anema we ya say baby mama aye bebre ni nyina enam ho yemfa po bi nsi yetiwi mu say ye hia be ma no etese ye hu say me for now na me pese me nkom school wi ansa e bia for now na ansa na me won me pese me nya me fie e bia ansa na me won me pese me nya me shop ansa na me won me peti bia me pese me ndru ansa me akola abem enti ye ne ye ho ebia boyfriend girlfriend ye no mu ndi sa communication e no beboa and afin to say ebia by mistake na se eba bemu a emema ni bebre wo wa onye ready say no na mani dwane no obo ha onye ready say obewo nti waka cha me sa wonyem no obo ha se me de nyemia na akoya akola no be oba no kwa be de na edane so and way per se omo story no yes eye be ma na nkasa no se opeba fine oba no wagu ni ho anim ase me ye oba adepa me oba but me hu da maka say me adepa me a single mother and I feel proud to call myself as a single mother. Sometimes I feel sad but me say e kan bra bo ne ho inti I don't dress because of na me baba so de na mi ne girls tete front tete inti I don't because of anything na me de ntoma abọ me yam na oh challenge We put the Aisha no ko utie we nkro se be ye 4 months ni na be ma ne mfa sika mbaye but kasa ben so kasa ben so nyanko ne hoye kasa ben so na me ka oba no baby mama on ye fe na Aisha na Aisha Modi so ho but kasa ben so na be ma na kan to oba ni trim say bia every month bia mesa ni usika ana so one ni won hihye ye bi because I say 4 months ni on man okay good adepa mayanka Aisha so tie me as a single mother yen so me a single mother sa na me ka so na training 20 so we a single mother and answer uba papa share ye will be a friend of waju ubetimi de nako say if only say who are that just obeko police station where every blessed day there is a wa but so wuntimi a one thing is say Aisha me confront to me tibi mu say be ma bi wo wa ene na wo no ochina bi onya enti emma ni bebre empe bibi kona bi ente say juma bi a wo de be pa because we ka say mo no sha onye juma adepa I put it to this lady says so ye juma me nya sure so obeko sa to the extent airport ho hey akogu nwani ma say adepa me fabi po dia girl ni ye ma favorite but me hu ni say bi ana adwusa in a way no me manyin say no esuno bia ne say dia na adwen no ene say dia miss kan na fofo a
and minim sa you need the oh and na koma emu pa but so when you be a sabe ono so na adwen wo fie oh ade we na mpesa me nkoye o no wan tie wan ka ade we akoye nya be ma no kwa na ugu na nimu aso rather won so and anim guase na enka mo mienu o enka family ni so the ade we ade na wakoye no enyo mo mienu na egu akabo family no na me bisa se be ma so wonim se be akola no di enti na wo maniska for what e bi akasa be minim dia omote ege ono na no kasa mani bebre ya no ya pa oba bi wo ho a me ye oba and that time me adepa you dare not me na ma no ya papa and me tutu amasisi but edu me hu say no so wo pe be ma nya no ya wo pe be ma enye se bi a wo be Philip Prada na wo fe wo to do ho den ya na wo enye no na e de wini be ma nemu eye kasade abotre ene e de capture be ma enti se wo hu sa nyansa we a be ma ne ka won so be ka mi do ma miska and I bet you oh but oh e bia kojo papa na de miniska bia o oni bi kura kakra bi na e won ho no obetra because of one no kasa no hwe ma me fa de bi hwe ade ba konso ni se one no kasa wa kan sem that me trim se woni sika wo ho na nsen a obetimi di bi kura send abofra na ma hu wo airport se wo ko South Africa wo ko vacation wan kasa baby mama no so kura wo trimu bebu adepa sadia se obema no kura wo twantro na o dada o ka se dada nyade because o patre say 4 months ni on man sky na wakot eyede no hu so wo airport se obi so betimi atia ne na good obi so ne betimi ati nti ga no so ma na ni na ho e bia nipa na no so ma na info na ya ne se bia ya ne da wanya obi o ma na information na okọ ha e betimi aba nso se e bia South Africa ya o mo koi aya oba ni sika nso e oba ebe na wa because na ya ma na ya ba na ye nsabo go pa se ye do ba ma bi o ho a even sika mpo ye mpese ye beje ye try say de ye wo no ye de be support be ma no because they believe we say so okwa yenso e be boa ye nti e bia na nya be ma ni sika no de ko nti the American lady ni say sa de we ye de ma ni nya sa de ni de mu da se be ma wo hwe na be ma nhwawo na se wo ntimi a fa ne ko wajo enu nti na wajo ya to sa de no e wo ho no on fa ne ko ho ana se boy ni wa abusuafo onko pa ne maame amane because that dia me ni ni say Muslim for nkola ye omun Muslim ni ye ka ne say Nigeria for ni ya chimfo ni yifo na say ye value nkola asabasa atu yifo we Muslim ba ene Nigeria for omun ni omma ho groba ko say but me nim ni e ho na etie enti oba no so on tua kasa na fe omontena say e bia a month mema o say every a week mema o say na sa de no ye ne de o make sure say man nye bia e na afen so Aisha yesere no esesa oba bia fa to trim so oba bia ya hyawo ade pa to wo ya hyawo ye nyina oba bia ya hyawo so far as oba wutima wo ho kwan ma ya wa se ya wale wo sabe bula ka to timi wura wo mu nkwa de oba bia ya hyawo enti sa word we aye me yeso oba be ne nyanko ba so ya hyawo me hu so wo nye nipa sa wo ba be sia pa sabe sa hyawo na wo kana bo wani mpofe na wa firi wani mu de akoka oba bi de a na sa Aisha on hwa ne mu ye onya Aisha de na oye because ayo don temo asem mani koka bi ukoka bi about third person we ye den kola wo montem da bia me ka se ye won krofo bi o ho asa ne ma no empushu hu hye obi ne bantem asema na obi ne yire ko bebre because enya na omo ye atamfo otine bi nkola ne beti me anai me papa ne me ma no mu ja almost 20 years ne ba na me adom papa ko wale fofo ba ye me ni ye aka ma bom oh iti enai na bia wo fele ho se wani ye wadanfo iti ogu na ni ma se na ye de obia wo pass so obi ya hyawo so obi nya hyawo oba bia ya hyawo be ma bia so ye saa iti yesere Aisha onja saa ne ma na wo kan all right short me that say and then e be ko Kumasi kronom na yakofa ho so kakra e de abrantie bi adodo na efe na akwasi budo
akwasi budo dia wo fa kronom ene breman side wo nkofo ni ye papa chesa brantie kakra woni nsem a ono atimi akukuru ne dan ade asi ho a adofo anya asem ketwa amwasi kakra ade ama ne maame ene ne nuanom wo ho no ma omotim na adofo ho sem a yete ye ene se abrantie awudifo bi atu ahye ne so woni fie ho a omo fa kwan bi so a chesa omo de sikan atwitwa nanim basabasa atutu ono ani adi afri ho eya reho ankasa omo hu video ni bi omo se ade nkura na ekoso o man Ghana mu ha ebo ne ben pa na brantie aye na eno na chese beto abonti nsem na koye bebre wo social media na so ye de social media nsem ene etena ha ne a discuss ne ye hu wo social media na so allegedly no kofo kase oye game boy chese omo scam ye bia no wakwakotena si onkofo sika so on pesa obetu ne tu na sika na so obia so ena nkofo bi afa kwan bi so chese news ne kra ebai no omo ka se oba bi no mo de ne set up chese oba no eka ho ama omo chichire no omo timi etutu nani edp ye ya ho se mo we de hu nani mu mpo nani mu nyina sei se enyo efie ho abusuafo na nkasa ko hu ye bi omo ko hu ni se odanwura mu a omo nimu no krampo no ehu se eye akwasi budo pa na eda ho na adofo yentwa ye hu ne entie nsem no mu nkyeremu emra ye koba ya to aso ede amawo story na sa Bismarck abaswa Bismarck what ma memra ho street bas good afternoon de ba okasin nunsu so ofa mejo so sha akwa no bone ben pa no ayo obi yakum ni pa sa yi nani ma menja ma preko ne boyimo ofa ayasem sebe oba kronom abo hia bebi efre ho otumfo a me se ofa de water Kumasi pen nti woni minim ho pa na omo woni me de ofa Dr. Koko Otin company ai adonko company na nim ho pe asa do wani kire Tiko Junction ekosi Asofia kwamu ho no keb mu pepepepe ofa se me no ka say me wo ebusuafo no efie bebi abrante ne maame ati efie aka sana mboye na ye ba ye no ya mbeto maame no ye se ngane se maame no ene de busuafo ni adi umani akire Swami police station omo ekohe police for na so motima he se asem na esi eko ofa ni nyina ne se abrante a wanya mfi aduasa 30 years ayefen akwasi twireboa ni nyina ne se ofa na no me de twam ye ana nipa bonefo bi eto hye no so eba ne dem ho na se ni kan nya ne ntie se omo etutu ni no ofa ebedu ha no busuafo to kire se omo ntutu ne ne mum no omo de ahoma ekekere ni nano no eba na ti ebo eto ewo na ti ana omo de ahoma ni bi ekekere ne nsa omo ni bi ekekere ne nan omo de ne tena ase ye omo de sekan ahedin ade ya ni nyina ne se omo bisa ne se akwadin to busuafo nyina se busuafo akwa owo busuafo ni tebo nkomo kese ensem bi wo ho no ma em se jama akosi ninim wa omo pese bepie ana ebia wode nam abonten Bismarck wo musu se bia de bre onena fufuo bi a wona omonam kwa de beye nsa anye sa pe de ofa edi kan nya ne ntie se oyobi a omo yes kama na omo konya sika bi ebai ana sika ne baye no eye akosi ede ne nan ne nsa nyina atintim so fa se ne nkonkofo a omo ka ho no nya de omo ebema ni bi omo masa nkofo ni bi omo susu se bia se de tina bonten no eye se allege se ne nkofo na bi ana ede oba bi trapo no etime ba no so ebe chechire ne edi ni sa bo ne se no omo wie no omo fa ne car ne car nkrata nyina no omo de nyina de ekọ but ye ba ebusuafo so na so ewufi ase no ofa omo so chire se de etite na bonten se sa na wo ye no enye sa na wote na emom no obi a wojo obre ne ho ase na emom ne car na oyusu na akonfo na de kọ no na oyusu car foforo ana obi so no so NDC for chama wo Swami ha sei no eso no so e ma ne to car foforo ai kwa ni mu pa yi nti omu susu se bia sa car na akonfo de kọ no ene bia me ma na omo na atapo na adi na ti ya ba de fie ha abetutwa na akuno afa car no e de kọ nti ofa na nke he se nke menya maame na nkasa ba yesan se ebusuafo ne se maame ni ho nti no omo pese obi abe kasa ti maame ne ba de a na ye ne di nkomo nti na anyume no ye maame ni mfa ho no ofa ye de abetutwa Bismarck abrante kama ya woda NGTV so ayehwe no wono na bra na wote ase no wonni emeboa ofa sa pepe no te wote ase no ne picture ana na ewo ho no ana omututwa no so na omututire ne nsa
ɛde ahoma no bi ɛkyekyere n'ano sɛde bɛyɛ a ɔntumi teatea mu ɛma obiara ntumi mmɛgye no no ɛkyekyere n'ano ɛde kɔɔ n'akyi ɛde bi bɔɔ ne nan ɛde bi bɔɔ ne nsa ɛde n'ano nyinaa ɛde ne to hɔ n'ase kan no wɔn twitwa ne nyinaa nti sɛ ɔhɔ video no sɛ pictures no yɛ a n'anim na mogya ɛsɔ ne ba no nyinaa ɛyɛ sika a wɔn twitwa n'anim no ɛsɛ n'anim basabasabasa ɛna mogya no ɛna ɛnum ne sa no. Akwana wuwu ya paa sɛ wɔte wɔ paa no w'ani gu soɔ paa na yɛakyekyere w'akyi ɛde ahoma akyekyere anwenenten akyekyere waa na yɛdwo sɛ abɛ anika nso saa na baabi no na wɔka saa sɛ ɔmode ɔbaa bi trapo no ɔmode ɔbaa bi kɔyɛ Delilah ɛna ɔmode no kɔ trapo no wohwehwɛ mu no akɔpie sɛ ɔbaa bi bɛda ne nkyɛn bi saa ɔfa ntete a ɛtete no wɔ ha ɛkyerɛ sɛ na no Saturday a ɔfiri mu no na ne kaa na ɔtɔ no foforɔ na ɔte mu no na ɔne ɔba besia ana na ɛtim na ɔmo tutu sɛ ɛyɛ ebi a ɔbaa no mu na ɔmode trapo na ɔmode hu sɛ ha na ɔte ɛna sɛ bɛyɛ a ɔmotumi ɛto ani because mfie no wɔte no ɔno wɔ abansoro ɔno wɔ soro na ɔne ne maame nkwa na ti fie hɔ ɛna ne papa na ti fie hɔ na ɔno yɛ maame no nkwa baba baako pɛ ana ɔno nua bi anka no ho yɛdi ne bakorɔ ana ɔno imam bi ehuna mane awo nkora mienu a meka but ɔnware yɛ but wawo mienu ɛna ɛgya bɛsɛ duro no na etwa dadwo ɛwɔ fie ha no ma ɔmo so sɛ maame no ɛyɛ ade a ɛnika maame no baa yɛ ɔfa na nka ɛtuma abusa ne nsɛm bebree ɛfa de te kɔ abɔnten sɛ ne baa no ɛyɛ obi a ɔyɛ scammer ɛne ho nsɛm de nyinaa no ebi sɛ ɔno de bɛtumi sisi dua ɛde amanti ɔfa nim sɛ bi anwummerɛ yɛbɛtumi ayɛ update on that but maame no ɛmaa ne deɛ yɛmfa no nkɔnkɔ hɔ n'agya sɛ de busuafo sɛ ɔyɛ obi a ɔdwo na ɔbrɛ ne ho ase ne mpabɔnefo bi anaa ba bɛdi na wuse afa ne kaa ne japadeɛ a ɔyɛɛ a ɔtɔ kaa no ɛne kaa ne nkrataa nyinaa no ɔmo de kɔ. Bɛda ase paa Bismarck Mensa yɛ reporter wɔ Kumasi ɛna aberanteɛ Arafo ansa ne yɛbɛdi sansɛm wɔ ho nkɔmmɔ no maame ka sɛ tap send bronyan tap ɛde tap bronya kyɛdeɛ ɛde aba nti bɔmɔden a na download the tap send app no so wo Europe Canada US and after so UAE any baby a wo bia bɔmɔden a use promo code no ɛyɛ adequate TV na bronya wo send sika ba akyɛdeɛ sonko wɔ hɔ a yɛde ɛbɛma wo ɛwɔ hɔ no mo yɛbɛsan so akyɛw ɛyɛ bonus so first transaction wo Europe yɛbɛkyɛw €5 so Canada and say US so yɛbɛkyɛw $10 UK ɛyɛ £5 nti kɔ so na use tap send app no fɛdi dwuma nyina ɛwɔ fama yɛ yɛmɔ nsɛm wɔ tɛwtɛw na yɛn sɔre ɛyɛ dwumadie no so abrante akwasi budo ne friend o ɛwɔ Kumasi ɛne wagye di yie pa nkɔfo enim ne yie na wokɔ TikTok bia de wi a wɔn post rest in peace ne ade ne de draw so nya asɛm keto akwasi budo wagye n'ani nso pɛn pa wo hwɛ ne videos ɛne ade ɔtika mu na ɔba hye wɔ kan ne mu na nya asɛm keto no ɔte ha no ɔkyele ɛne ne keka ho ɛwɔ hɔ a kyɛ sɛ akwasi budo na no Saturday no kra ne ɛsɛ omo ye yie bi se we keep no se den wo area mu na nti dede wo ho nti ade ne koso no ma kyekere na no nso nti unti hwe ani so makoye ne boni sa no miss ade na be kan ade afa won sa asem we de akoye allegedly yesi oye game boy yesi watena bibi so na wansore na chese nkofo anje omo de yes esa TikTok rest in peace any nana omo no rest in peace ni na omu ni mu no ebi mu de omo ji omu boa rest obviously he was a good guy all right forget it TikTok no asi e bie ma Kumasi fo ni bi dodo na family house family house me see TikTok asi e bie ma Kumasi fo no dodo na bia so mo fan solve your family problem it's obi wo ho no ma o TikTok onye hu se bibi twam no wa take video no wa crop TikTok logo no so ya to ho no subi it's almost what trend in 80% omo ni bakro na mom akwesi me de minimum nya me ofa wo cranes ye na busuafo so tie mi ama menka bibi nkyerɛw ebi emere bi ya na etwem na wonim se saman se wonkosie mu na owo tumi wonkosie na wonkosie na owo tumi se wosie ni ntam so wo ese obi wu ese wosie ni ntam na onya no ho de obeye na waye de waye wo manisha fridge ni mu cha se juju no okay no waye chen
ɔyɛ sama twɛntwɛn enti sɛ dan na yɛ tutu n'ani wɔ mɛ sɛ ɔmo kɔ gu nsa na ɔmo yi sasa no so free hɔ enti mu tie mi a ɛdan koro na saa asɛm ni si wɔ hɔnom no ɛtwa sɛ akwasi maame ugu nsa na akwasi sasa free hɔ make sure sɛ obesi akwasi ntam na akwasi entimi ntɔ ne nkorɔfoɔ so wrɛ ɔmo ku no on discipline ɔmo ni na ba ko ai ebra bi etwam de ne yeni ba asisi ade ya ma alert no kwasa ɔmo anyi sasa na efiri dem obi obekɔ dem obi asa na ɔmo ku no na okikem sɛ no wɔ osu so ɔmo tu ne ni de na wɔ yɛ bia de obewura dem obi dem obeyedu obɛti de wɔ dem that sound no ebe ya nkrofo se bia ye nim beta ekoso ebekoso wo dem ho se si wa bonte na dem ho se omugu nsa na omuyi sasa ne free ono enti wo se wo ba no do wa wo mama me oba tampa gunsa na ekacha oba ne spirit se mo onda so omubeku no wanku ni stro no ma se tutu neni omo ye na kata one kila lomi no mo ye no mese ma me mo munti bi wia enja so ye game boy onye game boy a itu omo na omo si omo na yesi omo akokunu no omo ndi obi sikada omo no omo ntina obi sikada so fraud for na ya kronfo saka for boys no omo ni na ya obi I read esun saka wa na sun omo ye pe di ni ya sansan nse Nigeria for saka wa mo say sikadru afre ba forget it o ka saka wa ka fraud game boy ni na ya do kro na omo ni obo on frame we no ye game boy sister enu ye sikadru okay sikadru ko ebi mu kwa ya omo se wa ya ma me ni mo nim na omo anko sko mo se saka wa ba on the low no me ka so ye game boy obe saka wa boy ya who guy ni na the same level na o be so be ka scammer and a frauder on say ye be say be ya ma mbrofo na tia ni ye the game boy yahoo sakawa ya wati ase enti mami me wati ase say boys no mo twa ne hu nation mo ya ired sakawa boy bia ya ired one way or the other what pin you be paying me kind of question me I be kind of pass abonte so me I be kind of pass ya me say I be kind of pass abonte so me say me hu omusuban a abeka me internet abeka no ye ka back then you boy town ni abeka ni any large boys are no mu ready that time obia ya read obia one way or the other we see obi pen what na sika bi so pen back then no we come and marry na a man the show when me da ya wa man be brebo won approach enne omuni murofo awa saka wa boy bia or contacting so bra na enye come and marry scamming na ebi oba ni keke ti say bia wo adepa me bro ni aba me bro ni person ohun say bia oba ni ba oba down no oba na no chatting no wa be hu no ni ehun say bia wo ya slim ya push wa ma fake aware boys nani so dia ye fake aware but oba ni smarter say me na me kura be ma ni sisi a ye hwe se wo be fake again na me ma afam ya kwa ni me ma be bria omode wo boys nani wo krom ha loki na ye dem ma ne koi omo be ka kire wo se omo ka kire mrofo ni se sa me anka we ye ogine mu se ye nya aware me anka ye wudi ni matese onya obeso poison wo na broni na e start to a man after say yahoo boy the person ben boy na o ma kwan da wo be say na be for ba no ko ona mo dey warm rofu nani it's not a man so na mo dey come and marry no na mo so dey warm money low key so mo ba te so mo nti obi na so da mo ti obi na so mo ti anti mo dey musika na ti asunti no mo nya ho akotutu obi say ti sa dia mame fa dua bo tight wo na game boy yahoo boy bie ni wonu ma o ye kroje yahoo boy bie no no you obi sika obi so jia wa wo de mra hye wonsem se wo kokun na ware toy wo ho ade pa we nkwasa se we onya me ba oya me ba ewurade minimum mo na nso ahohum di asem insuo di asem me ma to ma kokọ di asem ma ha
edi ba kwa to apampa mu asoa akogina nso obi biara so no ya kroje so se ayampa se say ye game boys na abeku mi be me mane na fofo na abeku omo a mi nsema akokɔ ni mi ni mo krada na so cry ready for Monday to Sunday mo kwa hwehwa mo na mo nya omo so nya do amare tiawa sanko mo ku no krampo simbo anka mi ni ha e cha ne teche metutu neni asamo mo de kwa set sa nya mi betwa mu nna ka bako de bi nya betwa no kan bantam da yesa esu beku omo bako say ye pa mobo ekwa de ati wani guso ni achichire wano entitlement na wani guso no aha wani say na bia wo ma me wo downstairs wani me ekoso entitlement say me a game boy me sika abawatina abra sika so nia odia na ade ko sa ya ara wo de say transaction ni pokwa na ya free no wo outside na so na ebedu kromo an onu so kura ni tikika da kuro no so ban so na a police for bezuar no chairman tia block ni sorry ro ko sema esino no kronom kronom yes e ho na ye papa adonko fo omo adwuma no ewo ene sorry na ro ko sema esino akwasi budo nso ye din a wodi budo di a na o se o ye yi o we ya bole don't do this kind of tie hop ene sika semo ya ka budo ene sika semo budo story na nka say obi o ya bole wa jeme strong guy okay Hitler okay them fa efidikese so na ye ntia ahwefo ade ya we ato mani na asem ne adsem a emo oyom asefem na mmom Nyankopon no no nim nti a o ma ne ba ne sa me da bia ya bibi sesi a me hu ni sese nyame amakwan a kensi me kakra me so me wo no na mmom eyeya yesukura yejan na mmom ade bia me believe in kama we asim dia obedua no eno ana obetwa wa brabo ebia wo de ye wo se nyamo ye no obia ehunu nti mo de maya amafa mo ho adia but wo boa boni nsumada if you want to form crowd the assumption the be won so be better nti I believe in that na their mestre ene say yem so yema ye ni na ho so when you obi ye business a na munyina mako e bia 170 30 a de nti na wo so uti obi die so because Sadia no so ewo hopa obeti yesi we yat na obisika so we yat na obisika so ene ade de bia me ka se eni brebre e de wo found ade bia wo de ofele won se mumiensa e bia mo ye miensa munyina makwa agreement o e bia 40 60 e bia 50 30 10 ade me sika na ba yi fa we de ma no won so je wo de we ekumu nim ade pasika na ba ya agreement o 50% me the amount me 50% me da me for me 50% me te me baby e de ba na be ba mo bekume e de na be ba mo bekume e bia na sebe eno so mo another year and e different because ono so obu o ha se adwuma na no ye didie me nka se de omo ye ne ye da bi en de mo bi anje ma no sisi me na to ne mo make in a way say obi no ho ni obi no akwa agreement but because of greedy any amonko apɛ ne ho anya ne ho nti na no so atena sika ne so o se me fa ma o enye obi na sabe na adwen eye papa o ye wo bu ho na adwen ne bom de e kire me se enye na adu no bɛyɛ onya wa onye wo enti mesra se wo ni obi ko agreement a make sure say de etie no menye sa pepepe won be se obi beku a ana wo pese won kwa enware wa asase so because ade amu ye nyina no kra no aban ensaso mumu a obeha mo because enye mu nyina mo frode nti wo frode obi ade nti na wo san na obi sika so for what nti mesra mo uni obi ekwa yi a mu nyina mo make sure say agreement is agreement fulfill it na make sure say we do obi ade ebe ma no because na we ya we obi beku abetwa otekrema abaye woni ka ya man ni woni ya jam nim so ya man so ya boy
ni wo ye ya papa da bia me ka se ewu a wo bebre ansa na wo de nyame yimfiri me ni obi a ha so because eye ja papa owu a wo bewu a wo san bre ade no wo bewu wo san be na ni wo na ya wo mu nkuni straight o be twa ne kakrama no butu na ni no mu ye we wani butu ni ya na me minim se kama ene ombedi ba bibia ro mo obi a nti ade bia ye na ma ye nhwe nnenkwa menya ade ebe ha obi menya ade asabe wo beto obi hinti bia because officer wo de wafa ho but we den a boni ensuma wo ye den kama be hwehwe ato ache ba bibia ra wo ti ye nhwe ye hu ye. All right, but I say, I don't know about now the comment there to comment section there. No, I like your pages, no Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, no. Obaso so I'll follow you. No, I like your pages, no. At the account YouTube, no. Obaso subscribe before my subscriber to know. So send a videos there about one TV. When the first person I'll be a share. I had near them come to training now. At the best, my name is Cover Girl, and I feel so shorty. And a day in come to train at the abroad. Your producers on my boy Joshua, and I feel so a year to your meeting. I am Miss Ama Adepa. The best also a share.